Pozdrav, dobrodošli u novi klip na Serbian Prepper kanalu. Kao što možete vidjeti u naslovu, danas pričamo o filmovima i serijama o preživljavanju i prepingu. Filmove i serije za ovu listu sam odabrao među onima koje sam lično gledao, a obrađuju ovu temu. Ova lista nije namijenjena samo za prepere, već i za ljude koji prosto vole ovakav žanr. Nadam se da ćete uživati u ovom videoklipu. Pre nego što počnemo sa predstavljanjem filmova i serija, dao bih jedno upozorenje na spoilere u videu. Prvo ću predstaviti 5 filmova o preživljavanju. Želeo bih samo da napomenem da filmove i serije nisam odabrao samo zbog tehnika preživljavanja koji se u njima prikazuju, već zbog okolnosti i situacija u kojima se likovi u filmovima mogu naći, kao i sa kakvim se sve ljudima oni susreću. Prvi film na listi je Dan posle sutra, The Day After Tomorrow. Ovaj film je iz 2004. godine i on govori o globalnom zagrevanju i globalnoj kataklizmi koja je nastala kao posljedica globalnog zagrevanja u vidu novog ledenog doba. Ovaj film odlično prikazuje koliko su zapravo ljudi nespremni za bilo kakve elementarne nepogode. Film broj 2 jeste The Edge, Ivica, iz 1997. godine. Glavnog lika tumači čuveni Anthony Hopkins. Radnja ovog filma se dešava na Aljasci kada se grupi ljudi sruši avion u divljini i oni su primorani da se snalaze na raznorazne načine kako bi preživeli. Pored negostoljubive prirode, surovih vremenskih uslova, grupa se suočava sa još jednim velikim problemom koji ćete vidjeti ako odgledate ovaj film. U ovom filmu su prikazane razne tehnike preživljavanja u prirodi koje vam mogu biti veoma korisne. The Survivalist, preživeli. Sljedeći film na listi je nešto novija ekranizacija iz 2015. godine. Po meni je ovo nepravedno zapostavljen film sa odličnom pričom. Radnja filma se bazira na pojedinca koji preživljava u postapokaliptičnom svetu. Ovaj film odlično oslikava ljudsku prirodu u ekstremnim situacijama. Također u filmu su prikazane i razne veštine za preživljavanje koje glavni lik koristi kako bi opstao. I'm Legend, ja sam legenda, je postapokaliptični film iz 2007. godine. Film prikazuje život američkog pukovnika u napuštenom New Yorku nakon izbijanja globalne pandemije. Glavni lik, kojeg tumači Will Smith, pokušava da napravi serum protiv virusa kako bi izlečio čovečanstvo. Sam, bez porodice, društva drugih ljudi, glavni lik se, pored nedaća koje postapokaliptični svet baca na njega, suočava i sa raznim psihičkim problemima kao posljedica velike izolacije. Ovi psihički problemi i kušnje su dosta dobro prikazane u ovom filmu. The Book of Eli, knjiga Ilina, je još jedan odličan film koji za temu ima postapokaliptični svijet u kojem nedostaje reč Božja. Misija glavnog lika jeste da posljednju Bibliju na svijetu odnese na samo njemu poznato odredište. Naravno, on se na ovom putu susreće sa mnogim nedaćama. Ovaj film također realno prikazuje ljudsku prirodu u svijetu punom nasilja i bezakonja. Sada ću vam predstaviti 5 serija koje obrađuju tematiku preživljavanja i prepinga. Napravio sam kompilaciju igranih serija i ajde da ih tako nazovem dokumentarnih serija. Nadam se da će vam se lista svidjeti. Uživajte! Prva na redu je serija Doomsday Preppers, Preperi, koja prikazuje prepping pokret u Sjedinjenim Američkim Državama koji rapidno raste zadnjih godina. U ovoj seriji možete vidjeti prikaz raznoraznih prepping planova za razne vrste kataklizmi, od elementarnih nepogoda preko terorističkih napada do nuklearnog rata. Alone, sami, je serija koja prikazuje pojedince koji preživljavaju samostalno na određenim lokalitetima koji se menjaju iz sezone u sezonu. Učesnici imaju pravo da ponesu samo 10 predmeta sa sobom. Cilj je izdržati što duže. Serija prikazuje tehnike preživljavanja koje su jako korisne. Također, pored borbe za opstanak, učesnici se bore i sami sa sobom. Mountain Men, planinski ljudi. Ova serija prikazuje ljude koji su posvećeni životu van sistema. U seriji su prikazane razne stvari vezane za život u prirodi, lov, ribolov i razne korisne zanate od kojih prikazani pojedinci žive. Zaista fantastična edukativna serija koju bih svakom preporučio. The Walking Dead, mrtvi hodaju. Ovo je veoma popularna serija među preperima. Ja ovu seriju nisam odabrao zbog osnovne priče o zombijima koja je za mene usputna.
Za mene glavna stvar u ovoj seriji jesu ljudi i okolnosti koje te ljude natera da rade stvari koje nisu mogli ni zamisliti da mogu učiniti. U ovoj seriji obični ljudi prolaze kroz razne nedaće i ogroman broj iskušenja u postapokaliptičnom svetu. Posljednja serija na našoj listi je The 100, stotina. Radnja ove serije se odvija u svetu nakon nuklearnog rata 100 godina nakon apokalipse i prikazuje 100 dece koja su bačene na zemlju kako bi se utvrdilo da li je zemlja naseljiva i da li je na njoj moguć život. Svakako da zemlja nije sve što se čini. Koliko pogledate ovu seriju, verujem da će vam se svidjeti. Hvala na pažnji, nadam se da ste uživali i da vam je sadržaj bio zanimljiv i koristan. Ako je tako, možete se prijaviti na kanal i na taj način podržati moj rad. Također, ovaj video možete lajkovati i podijeliti. Hvala unaprijed.